Shubor naka-Khlem jong unong san Hima. Ka KSU Lawsohtun unit hapo kajingelam uba Lasterwell Rinja u President Badu Augustine Lingdo u General Secretary Klalit Banbu da kajing tho show Executive Engineer ka PWD East Khasi Hills District ban pinsngawi kajing ha kabayade bat kajing julor ka Surok ka bahap hapo Block 6 Farm Hajan Lumjing Tep bat ka Block 5 Jasai. Ha kabayday ba kajing Leit ya Kynduh ka seng ya u ka PWD kadai halor kajing jing nam ki pat ba nong shong shnong kabakate kajing julor ka Surok kalapan Thut ya kayat kayang ki pat ba ka than kabala shu Pyndep da ki contractor habayo banikran ba usam na Lasterwell Rinja u President uloong ba ka seng kalakali ba balay shakiwe ki than kum kalaban la Pyndep lut ban siang ka Surok kat baha ki than ka Lawsohtun kadang sa shiteng hadu menta Henry ha kajing ekran u President uloong ba ui ula pensyai ba kalaban kadai la kajong ka scheme bat ka Lawsohtun haba kali kat nusni kan shimpor ban Pyndep ya ketika Surok na kalyang u President uloong ba ui u Pyndep ba kinhap ban apshwa ya ka work order bat tat hadu bandayo ya ka sanction bill bat ka work order onsala ban Pyndep ya ka Surok kita sendiri executive engineer jom mereka PWD bisa datang dengan bahan iwan Kynduh pada kecil senior juga Surok bakal melawan siang rong lot tidak mereka senang jungi juga Lawsohtun penglai Kynduh nggak personal kecilnya bah penuh sih kue tan lapan ini tidak perlu berapa bersiang dekat kalau Lawsohtun kasak stay itu perlu apa kalapan pada laka jongka scheme ba bay de Lawsohtun kadi laka jongka scheme abay di bas Surok bidang sa kene ka farm ada de kalti Jasai berkantam kene kalti jong agriculture bani Block 6 tur kulang siap-siap bahan apa atu ko musipai uyan tin ko matala ra kin kulo nang ni po department bersiang siap-siap per lasado situ siang hipan no spipai pat ule kan porno tingting nila no benduru banyan ak tuwalti katung pajik perslo pat na iso patay ba do ijaka-jaka pat sanction lot bill ma jaka-jaka pat sanction lot bill kakadaw ka Khlem yo latin katukat ni tang sulayo kan sanction lot bill di islam traino bay day ko ni fight line mentay niat mentang Surok klasian kami kilat dan pergi berpenyak di pipe peti dan Surok dalam tu nang tu tapi dia berturu nyap ban buat dia nya sabok PHC dari kilayo order nem kenapa sikin ka hoi kilayo NOC nem kenapa tu bikin yo ka dan repair biang dia ada kilayo NOC kamu yang tu university tu kamu katu kan sabe tu kata nasnius yang Surok tak mana right tidak bisa kili kan beda tetapi yang baca tersuo sanction people buat sanction people saya orang nanti stop nak pendem entar si update tak bawa dari yo sudah blok iyo kita Surok bos ni mah entar bos ni ada kedai kini ka tim Jasai kini ka lebih step turning itu buat kini ka di Block 6 nang den po agriculture itu metar